नजरिबा इनोवेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की पापुन नौसरी नजरिबा फॉरेस्ट कम्युनिटी की प्रेसिडेंट श्री पेशाल नजरिबा CRT Kusinga, Sri Kami Bobby Singh, Nazariba, Deputy CRT Leader, Sri A. Ranjit Singh, Nazariba, CWC Member, Nazariba, Speaker, Sri S. Lokeshwar Singh, Nazariba, Singha, Asi, Pui, Masda, Getting Iroinda. Asigi asimba kinga se nazariba serti yusimba si kami bobi sing bibi gani aduga khatar kate nazariba si ko yusimba singa namna matin sina bibi gani nazariba serti yusimba si kami kai nazariba MPCC ki president kai nazariba CWC ki member deputy CLP leader aduga hanagi speaker press ki lingjin biba maru pangsing pumnama party gi side tagi tarap tagi haibatare matam gi matungina democracy satpa lei paksidati sarkar pairiba koina opposition da leibanina sarkar pairiba hojik sarkar haibatare sina matam gi moina Harakpa Kolakpa Mayam Singasi Koi Matam gi Wina clarification Manipuri Praja Sinda Tobusi Amna Darkar Weba Aduna Tragadi Asumba Ashengba or a boy Oina Dum Logidoba Mayam Si ID Anova Sahi Lakpagi Huis Piba Kotpa Amama Tobusisu Hana Sutta Hodi Adubu Hojik Suka Sukaide Mayam Lakpiriba Mayam Manipur Labor Praja Kuding Anova Sahi Lakpada Yamna Ingbatapa Tangdu Laitaba Haishra Shanti Waiba Sapatba Manipur Ama Oinadaba Koi Mayam Hona Miner Si Haidana Hai Nova Sahi which is Masipijabane Akoi Hanjan Haiba Hanjan Sendoka Singinga Tobase Manipurgi Praja Singi Mamanda Akoi Ikaiju Ikaiba Adu Matakta Noi Masen Kanagumba Hangam Tawam the Bana Haibatari Akoi Noigi Sentoka Singinga Rajanti Tobasi Manipurgi Lairiba Prajan Scenario state koi tabu taning treda Praja Singh have to idea sing in Kale Manipur si Hana Uta Tokiriba Mawong that live Tiba Toto Hibatare say any Pajar Kador Masida Hujik Lairiba Manipurgi present situation say maybe law and order Kangde Amakangde Mayamsi effectively control Tauraga Manipur si Santi Lagnanaba. Any problem, any issue Lakpase. Or maybe Hana Arambat Tawalera Magasu, Hanagi Gomen Matamda, Aranba Tawalera Magasu, Hana Sumaina Taurame, Aquinozik rectified Taure, Sumto E. Hangati Ashen Rurgadi Aquayana. Appreciation pigani koi government sida adu natana lairiba sarkar sigi chief minister sina karino id haiba bu haide da mana hanjan ngang bise sibu yeng ai khabar ji pair la bu jai ikai ne thole birang se congress ne tauramba thabak singi mahini hairi Congress ne Tauramba Manipur da Hujik Laiba Chingda Tamda Shor da Kungangda Congress na Tauram da Babu Kari Laigi Ngasi Manipur da Uriba Mayam se Akoi Congress Party na ID Angamba Kara Tauramba contribution ne na ID Thamning Bane Adu Hujik Kanwadaga Yauriba local news da Yauriba Koliba Mayam se
फेंसिंग गाजे इंडो म्यांमार फेंसिंग मोरे दगा तौबसे मोइना तौबदौना अखोइदि वा अमा ngangbसी सोइगिद्राना यामना कीना यामना सेक्शन ना हाइबा तारे किलोमीटर 10 खाबा लोइरे काना मोइना तौबदौना हाना सुंतौ तौरमदौना ngangbा मयामसे मसी अदुम मतम मतमगी खरा खरा सेंदोक्तरगदी अखोइदि प्रेस ता ngangbो ओरो असेंबली दा हाइबो ओरो यामना कीना हाइबा तारे असेंबली सी मयामना हाइनरिबनी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ना असेंबली दगा हाइबा प्रजासिंग दगा ngangbा वासे कोई प्रेस की थ्रू दा कइदा ngangbसे without authority अखोई पखाई दा हाइबसे मणिपुर की प्रजासिंग सिना स्टौ सारिसी राजनीति तौरिनेना अखोइबु यामना अपंगबा करीमता खंगद्रबदौना पखाई हाइजलगा हेता यादवै गाना मयामना खनगिनेना अखोइदि यामना सेक्शन ना हाइजब हाइबता अखोइना ngasi खरा लैरिबा प्रेजेंट गवर्नमेंट जी पर्टिकुलरली मिस्टर बीरेन चीफ मिनिस्टर सिना हाना कांग्रेस पार्टी ना अरानबा मयाम तौसलम्बा कांग्रेस की मतमदुगी गवर्नमेंट हाइबा तारेको हेक हौरकपदगी 2002 दगी हेक हौरकपदगी कोई मतमदुगी कोलिशन गवर्नमेंट की मतमदुगी हौरकपदगी मासा यावरमिगा हाइबदुदी मणिपुर प्रजासिंगने हेना खंगमनिना मदुदी हंजन हंजन हाइबदा तारनिदा कांग्रेसना थोलंबा मरुइना अइना ngasi सेंदोकजगदोरिबसे इंडो म्यांमार बाउंडरी सिदैता कांग्रेसना इलीगल इमिग्रेंट हाइब तारेने मयाम पंक्शन चंगलंबा पंथा थाजिलंबा हाइब्रा अमगा they शू तौरंबा हायबा अनिसदैदा आई कनो तौजगे अतै मखा तारपदुदी अखोइगी kai khumnajariba congress working committee ki member Sri Gaikangam matamdudashu khoi sarkar paibada yauminaba mana mari leinaba naga kuki gi thoningdaba thodok thokibado du mana dum sengdok pirkani ado aina ahan bada khoi gi indo myanmar international boundary haitare indo myanmar se sidaida fencing tawba akhoi gi matamda sung taw tawramdaba dawna ngarang nahan moine ta tawbudawna nganguse masi matang se ai singtok saningba press ta su horen ai adum copy pijege angasi su local dailies phongi ba sangai da pokna phamda kari da loina tai khabar khuding muta loi yawbani da adu local paper ta phongi ji su authority amaga loina na phongi ni daita leiba khabar ngakta ne Moji Pangkong Kong Banati Minister of Home Affairs na Sahi Gari Piba report to Aduda BS Tauraga Phone Banel Ministry of Home Affairs na Boundary Fencing Tobase Moina Tauhal Level Akoi State Government na Taubanati Akoi Government gi Matam da su Ado Akoi government gi matam duda haiba tare 2010 11 da matam dugi akhoi gi government na masi sigi international boundary se masi fencing tawba yamna darkar oirani na koi sarkar hek parakpadi 2002 dagi adum indi government matek khar natte sahi 35 duda sahi manga amadi center the NDA and Haivata 2002 dagina 4 bhaududi Hana Leramba Chiri Laiway Grava Atal Bihari Bajpai gi government NDA gi government adu the sahi anima 2014 reina 17 bhause sina hujiki prime minister Shri Narendra Modi ji gi sarkar ne koi sahi 35 je samna hailo sahi manga amadi center the NDA na Sakar Paigo Matam Dune. At 2002, the 2004 Boba Sahi Anido, Madu Shri Atal Bihari Bajpai Sarkar Paiba, Matam Dudagi.
तक मसी बाउंड्री फेंसिंग सी यामना दरकार ओइरे ना अखोइना तकपदगी 2010 दा 2010 ददी अखोइ 4 दगी हौरगा 10 दुददी हंदकता लेहिदबा मतमदुगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अदुगा होम मिनिस्टर न चिदंबरम की मतम हाइबदारे चिदंबरम ओइब्रा मदु आई उत येंजगिगे अखोई पेरतुदा होम मिनिस्टर से अनि अहुम श्री सुशील कुमार सिंधिया अमु वरमी अदुगा अतोपा होम मिनिस्टर अहुम तोंगान तोंगान होम मिनिस्टर अहुम जि थेंगनख्रेबा शिवराज सिंह पाटिल नसु वरमेबा आई होम मिनिस्टर इकोन कोनबगी सी अनिरक सुब तांगी दुदा वरमगद्रा मदु 2010 दा आई होरेन कॉपी सी लोइना सर्कुलेट तौजगे मयाम 2010 दा हौजिक किलोमीटर 9 खत लोइरिबा छे ngasi खबर यावलबा किलोमीटर 9.2 से 2010 दा total estimated cost है 35,000 गुम्बा 35 crore मसी 2010-11 दा administrative approval पीरेबा अदुगा इहान हान बदा 5 crore अमदी ए forestation की state government दा हान release तौरे अदुगा 2013-14 2012-13 चांग पदुदा चिदा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट तन को छि आई कॉपी लोई पिजेगे अदो अखोई मतम दुदा किलोमीटर मरीगा पॉइंट 2 सी लोइरमे 2011-12-13 दुदा अदो सिदे जु रिपोर्ट त यावरी को मतम दुदा मखा दुम चथगदबसे लोकल प्रोटेस्ट लोकल प्रोटेस्ट कनानो अखोई हंजन हंजन है मतमदुगी इचम हाइबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमना अखोई की इंडिया की हाइसिरा मणिपुर की लम्मांगे बाउंड्री से अमुक रीडिमार्केशन दरकार ओइरे हाइना लाइक एनीथिंग प्रोटेस्ट तौबुदगी मसी अकाइबा म लाप तारे हाइना कनागा अंडरस्टैंडिंग लेनरगा चथोक चथिन फ्रीदा तौबा पांबा इलिगेन आर्म्स इम्युनेशन अदो सोमदा लागा डिस्टर्ब तौबा हेक चेंजन गिबा याबा कांगुनी खंगदे करंबा ग्रुप का अंडरस्टैंडिंग लेनरगा तो लाइक एनीथिंग तौबुदगी कोई कैबिनेट डिसीजन लौरगा हरे फरे अदुदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्वे अदुगा मेनमियर की डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्वे नाकल अनिसदे कोई अप्रोच तौरगे अदुगा रीसर्वे अमुक तौलसी नोइना लम्मांगे मणिपुर की अदुगा इंडिया की लम्मांगे हरसी कराइबुक चुम्ब चुम्दमनो येंगसिएना मतमदर कैबिनेट इसे लौरगा मसी मतम खरद लेपिरोन लेपिबनी अखोइगी मतमदुदा रिक्सिदा रिपोर्ट सिदा लोइना यावगदुरनी को हाइजे मिनिस्टर होम अफेयर्स ना पीबा एनुअल रिपोर्ट सिदा लोइ यावगदुरनी लोइ यावरे मसी कॉपी से अखोइ होरन सर्कुलेट तौजगेबा मयामदा point 4.2 मतमदुदा लोइरमबनेबा अदुगा मोइना मुक नौना मु हौरिसिना 2021-22 दगी अदुदी अखोइना 2013-14 दा 4.2 लोइरमबसे अदुदगी गैप सि सही क्या कोइना लेपुरगा 2000 अखोइगी 21-22 दगी अमु हौरगा हुजिकसे ngasi khabar da su yauduni kilometer 9.2 ra keno adu khakta loibida ngairi ngangbadi sida moina loina tawba sadna kilometer 10 loire na hairi ada koina mitop loina pushallame congress na mitop pushallame illegal immigrant pushallame haise mayam da su idea laibiram guni ko Mizoram ga Nagaland ga कोई मणिपुर का म्यांमार का ताइनरीबा सिगी इंटरनेशनल बाउंड्री से किलोमीटर 398
kilometer samri gi meyani kilometer ani da ngaireba mashi porous oina hangga leiribne ado akhoi matam da kilometer mari khare han loirame hojik su mapan ga point to 9.2 da ngairiba che 10 loire khalseba lemhuri bisi 388 kilometer amdi porous oina jungle oina si hang leirine ado akhoi matam da na mitop akhoi na pusalami haiba ado hojik ti moi mitop amat BJP ne pai de moi si lai lo na mitop se am ta sangan bangam khidra bra kilometer 388 hojik su still porous oina jungle oina hang leirine sidati BJP ne pai padi am ta sangan dra bra masi manipur praja sing na kari khalam gani se hanjan congress na mitop pusalak punna halamba na airiba akhoi di without authority di hiding kieba Myanmar se Srimati Aung San Suu na led tauba democratic government leiramina masi 2021 da neba military coup tawraga hujiksu military shasan ne leibase military coup tawraga military crackdown tawrpa matungda Mashisu Minister of Home Affairs na PB report ni ko madudaida meja somdagi mitopsi ayam bachang paniya haina report perieba UN da United Nations da PB ni ko government da Minister of Home Affairs na PB report ne maduda huge army na military na kup tawkiba madu take down da hen changchalak pani haina report si perieba hujiksu Moigi military coup tauba military crackdown tauba sina hujik phawba akhoi ukhul gi Kamjong district ta che Pherjon gi Kamjong district ta hujik su mi lising kya leiri mayam ji yengbiyo masibu ai haijari bidi akhoi matamda porous oina hang na jungle oina hang le hujik su hangi ba kilometer sa humga mauda ni pan che hujik su kilometer mapan khaktamak fencing tawbal mapan du da mi sangbang namdre khalachine agi kilometer sahunga marfu ni pan ki hujiksu english ta harga porous ni jungle oina hang leiba except border pillar natana hang leiba adu masrida akhoi matamda hang badudi mi sangi BJP matamda kilometer sahumga marfuni pan hujiksu jungle oina hanga leisidi mi amda sanghandra bra BJP ki government ji lai wherever Manipur government ji lai wherever masi yengbiu ko hujiksu to nganga leini adagi amana kaya muk yamna woidaba ngangbagi haibabu ba akhoi de haisina akhoi panghai haijalloiba 7 October 2018 da October ki tang taret 2018 da India 2D ki conclave amada Kaushik Deka Mr. Kaushik Deka haiba Executive Editor India 2D na exclusive interview ama Shri Birendra Laukiya adamana chum chatharakpada interview chum chatharakpada do you have any estimates? Chief Minister Hangminiko, do you have any estimate how many people are there in Manipur who are outsiders or illegal infiltration? Hey, Mr. Kaushik de Kasra Mangon Hangbaneva. Adumana Birian Kumeva. Illegal infiltrators. Right now, there is no one Manipur Daniko because we have already checking, verifying has already been started. Illegal infiltrators say right now there is no one Nanamana Kumineva. Hujiksu Adum YouTube Adum Tori Yang Bayaneva Mana Maga interview Logiba Mana Kumki. Adushi India Today ke conclave sida 7 October 2018 da Mr. Kaushik Deka se hangba kanda da Manipur da illegal infiltrators se
ama buk leiti na mana khumine aduna hujikna hana congress matamda mayam changhal lami haibse ai masidi koi ai wor deba ngak le mangang ngak na napo terrorist amu haini ngak le kana external adu yaure amu haini masidi ikai ni ngai ni masidi ikai ni ngai ni eba masieba sima aina singdok saning base adigi ani shuba amana barabar adum haile congress na shu taunaramba kuki matamdugi militant sing haibitare suspension of operation masi prithibigi mafam khudingmakta india gi mafam khudingmakta manipur khakta natieba tongan ba mamingda ceasefire peace talk ana nungay kapana kana roy akhen masyan hana bana kana roy nungay kapasi lepna rasi ceasefire tawrasi peace talk wari sanar siya dum tawnari dna akhoi gi say for example NSN IM ga so dum tawnari eba adu adumai tawdna somgi kuki matamdugi kuki militant sing se masi nungay kapna basi lepna rasi suspend tawrasi suspension of operation shu si tawnarasi haina unofficial loina sum haina basu lay 2005 tagi border guard toriba Assam rifle ga moiga understanding am torga noi sidaida nongmai kapna base akoina su kappa yai noina su kappa yai haidna unofficial loina understanding loina ceasefire se official di natte ko adugumba madudi akoi khangde adumaina leinei haeba adudi akoi violence to oge group to masing yam de bayai national mainstream da akoi lakjarake aduga ground rule da clearly high ground rule sidi phanayam na volume si phanayam chawi ko madu mukti ai pujarakta ground rules da ihan han bada high basi bharat ki संविधान constitution si akoi thajai adagi ani shuda manipur gi apunba territorial integrity se masi shokpa yaga thabak amta tawjaroi demand amta tawjaroi clearly moiga sign tawnaba shoes the choi tawnaba da yawrim ni ko aduga tai di yam gre akoi gi kaino tawba haiba tare moi security forces maybe central forces way bayai adagi state force way bayai but no mai caption ba illegal extortion toba yam gre masi ground rule mayam se adagi moina han pairamba no mai mayam da tongan ba AK47 way bayai rifle way bayai amo way bayai madugi what machine mayam adagi ammunition nongui maru mayam machine kyano haisi masi designated government central government adu tripartite talk in state government siga yanaba designated armory hype tarine khulai thambam du mada thamaga double lock tawraga moinam paiba khuinam paiba ground rules tani ko adudagi yamdrabda at least once every month joint monitoring group ana amale madu senior IPS officer not below the rank of IGP amana amadai tadaba amana chairman warga joint monitoring group se madu joint monitoring groups da government of India ki minister of home affairs ki representative ama yaweba maduna tha amada yamdrabda amuklakti joint monitoring se si meeting tawgadabani haibasi mada ground rule da yawri madudai da
मोइना मॉनिटर तौगदोरिबसिदी मोइसी अखोइगा मोइगा यानादना साइन तौनग्रिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से मसिगी ग्राउंड रूल से वायोलेट तौब्रा तौदब्रा हाबिसि मॉनिटर तौरिनको मॉनिटर तौरगा मतम मतम की रिपोर्ट सी पीरिने सी याम लूबने बमसे अदो मोइना हता कैबिनेट डिसीजन लौरगा ए मोइसी ग्राउंड रूल वायोलेट तौरे हाइबा करी हाइनो खंगदे शू से विड्रॉ तौबीरो न कैबिनेट डिसीजन लौरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द थाय द ग्राउंड रूल द हाइबदी स्टेट कैबिनेट ना डिसीजन लौरबा अदुगा एट द सेम टाइम जॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर की रिप्रेजेंटेटिव यावा जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप से मशीनसु ए अखोई डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग सिगी मिलिटेंट ग्रुप से अखोई साइन तौनगिब से अखोइना हंजन हंजन वार्निंग तो नोई वायोलेट तौरे नोई तौनरिब शू से एब्रोगेट तौरोइदोबगी मरम अदुगा पियू हाइदना रिपीटेड वार्निंग तौर फौदा मोइसे दुम वायोलेट तौरगदी मोइसी देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन मोइसी मोइगा तौनरिब शू से एब्रोगेट तौबा विड्रॉ तौब नत्र उपाय लेतेना मोइनसु रिकमेंड तौगदबनेबा अदु रिकमेंड तौरकांदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खन्नरगा ओ मोइना हाइसी चुम्मेना हाइना शूसी विड्रॉ तौगदबरा अदुगा एब्रोगेट तौगदबनेबा अखोइना लाक्चनिंग पॉइंट दी मोइना शू तौसलंबदगी मसी थोअनबनी फॉरेनर याउना शू की साइन तौनबदा यावरमे हाइरि सेंटर दसु बीजेपी गवर्नमेंट अदु मदुदैदा शूदुदा असोइबा यावरमेने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोइगा तानरगा मसी एब्रोगेट तौबा शूदु विड्रॉ तौबदा यादे हाइबिसि लेब्राबा कांग्रेस मतम दे शू साइन तौनरमबनिना यादे हाइबिसि लेब्राबा मसी मिस्टर बिरेंद्र हंगिबा क्वेश्चन निको मसे देन अदु फॉरेनर यावरम तारगदी असिदि नोई फॉरेनर यावरमे यारोय माइगे महूट अमा रिप्लेस तौरो हाइब्रा और नत्रगा फॉरेनर में यावरमिसे फॉरेनर एक की मखादा हुजिबो फादरा अदुम इंडिया गवर्नमेंट से सही क्या फारे सेंटर दे लेबिसे स्टेट गवर्नमेंट सिसु सही क्या फारे सही निपान बु हेले अदु हाना तौरमी ना अदुम हाइबा अइने हे हाइजबदो सिबो मणिपुर की प्रजा सिंगी शूगा सि खंगदबा अर्थ खंगदबा अदु ग्राउंड रूल सि खंगदबा ग्राउंड रूल सि हुजि सीनियर पुलिस ऑफिसर सिंग मयाम हुजि मत्र यावबा मोतो मयाम लेरि सि हंजन कांग्रेस मतमदा शू साइन तौनरमदना फॉरेनर यावरमदना हाइना असो ngangbse प्रेजेंट सिचुएशन से लॉ एंड ऑर्डर से मसी टेकल तौब हैत्रगा से समना है सासोन तौब हैतद्रा टोटल लॉ एंड ऑर्डर से ब्रेक डाउन तौरगा अहलमन हाइनबम नैदाइने जगोई साबदे हैत्रगा करी मामदोप्त ताइनै हाइब्र केनो सासोन तौब हैत्रगा लॉ एंड ऑर्डर इस सब्जेक्ट से फजना दिल तौब हैरगा लॉ एंड ऑर्डर से कंट्रोल तौब ngамद्रगा कांग्रेस ने तौरमबनी इकाई निगाई ने सिनिदा आइना हाइजे इवन भारत की संविधान से सिगी कनो ओरिबा सुप्रीम कोर्ट ना भावबा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर से टोटल फेल लोइरे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज मैम से कंप्लीट ब्रेक डाउन तौरे हाइबसी इकाई निगाई नत्रबसे अदुगो हुजिकु सोइग्रेने मी कयानो हातखिबसे हाँ करीगुम्बा सोइग्रेगा हाइनबसिदी अइना खनबददी अइसे रेलवे की मिनिस्टर अमा ओइ रेलवे की अइना निंजिंगदा भारत की प्राइम मिनिस्टर ओरमब्रा कनो अमागी मतमदा ट्रेन
जे रेलवे की ट्रेन से मसी कोलाइड तब एक्सीडेंट थोप का सॉरी हाइब यावे एरोप्लेन का काइब कांदा सॉरी ना हायरगा मधु मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी दो आइगी दायित्व नी हाइद्रा मिनिस्ट्री की फमदगी भोगो रिजाइन तौने सही अनी संगना मी जे हाना हल्लगा दोम हाना हल्लगा हुजिकसो हाना हल्ल नोमै कापना नोम थम्मगा सोइग्रे हाइरिनि सिगो अदगी अमुक सुको सीदी कुई द्रीबगी वानिको अमुक सु मेगी 21 2023 दा सीएम ना हाइरिनिको lapses in security intelligence failure led to the large scale violence in the state sibu moral responsibility khangdaba adagi he further added we take responsibility it was our failure yengoba adagi our lapses in security and intelligence si mayam su dum ning sing birang gani da si adu hujik ta amu sorry soi khre ne train ga kolai to thengai de sorry hai budi yai khangau da na aeroplane ga crash to budi hai bi chahi ani chumna chahi maga makhai hena hana na dum lab ji hujik ta sorry da na india gi tongan tongan ba political party leaders sing no mi hat pa ya ba hat na mi lising yang khai hu he na hoji mayum makai leibam leita na relief camp na leraga hoji ta sorry hai bi yaroi you should be held moral responsibility adu masana moral responsibility du khangadi magi tokum thokpa ai resign tokum thokpra kari thoi hai bi he should have to be decided इकाई द्रो तो हुजिक तो सोरी है ना हाई बिसी मधु पुनः मक्की दायित्व से ना थई ना चलगा कांग्रेस मतम ना शू साइन तौरम बदगी थोअन बनी मिटोप मयाम मा मेन म्यारम दगी थाजल थोअन बनी हाई बिसी मसी ngасai ai amuka hanjalaga haijarabada ko akhoi gi international boundary se manipur ki se Nagaland, aduga Mizoram Thadana. Kilometer sahunga Modrani Pan, almost kilometer Samri Gumbane. Who's a kilometer mapan the Kari, a quay government Kawa, Hauramadu, Adugi Tankai, Kitang Hena, the Adu the Kari, Adu. His kilometer Tara, Kare, Kalaji, Moina, Tara Loire, Hibaneva. Adu Zigli Holba kilometer 88 to. Kilometer 388 hujik su pora soina jungle oina hang lei ba adadi BJP di mi sangba yadi na hire ga mantra am tor ga changhal lam oidra ba sigumba wa ngang misni koi di ibu ikai da masi awai khum to na ngang le ta ngang na bisi masi ta adu moi na ngang sala ni na moi na ngang am ni na koi na sengdok ba ma di darkar oi ba ai wa pham khra che sengdok se bani adu makha taba data la ga chom sengdok se gane akhoi di kano political mileage law na ba tongja na te ko adu makha taba sti moina yam toina panbam lei kuki naga gi adu yam na hana gi ba khona gi do matam du gi prime minister IK Gujarat PV Narasimha Rao la khibro la on hai hibra hai do madu gi matam de thokhiba thodok to adu go hujik present scenario se ai thandana haisu nuai tieba akhoi matam da yaumin da ki ba akhoi gi nagagi prominent leaders hoiba hanigi deputy chief minister oi biramba aduga hojikna congress working committee gi members oi birba sri gaikham nagaku gi do adu mana kitang sengtok pina ba na akhoi na haije bani mana hojik makha ta bi sengtok pi gani